O meni şu alış yakından kelgen palvanlar şu böydök kısığı жоқ, ес аламан үйлерine жетip алсынlar şu. O meni şu akça toптop uyuşup şu ulaqta ötközüp atkan uyuşçularga çoğrap ata ушундай улактар көп бола берсин şu. Musaka başlagan ulaqtar bundan nары dagы 2-3 bolsun жылына. O meni şu palvanlarga. Чынығы палван, таза чапқан палван, Руслан палван. Азамат, алтын қор 5000 сом. Ылдый апарып таштады. Надыр палванның баласы. Biz su tutqanmızda qo'ysangiz. Surg'oyan degan atmen алтын qurga tashladi. Ruslan palvon. Rayonundan Bayaman palvon. Meyman kuş gelipsin nake 5-5 çapkan Alaman ulaktı Bişkek'te ataklı palvon. Kırgız eli sıymıktangan palvon. Bayaman palvon. Sorun kutlu olsun yine. Assalamu alaikum. Ушул балбан ушундай нерсени алып тарса жарашат да. Намазына кыска нуска. Биздин жамааттын активный немеси. Оңолайлы өкмөттө. Максудалиев Курманбек Куба досубуздун 10 000 сом 3 булактан 10 000 сом Баяман палван. Сорун кутпасын атын. Кол чаап баргыла сен Руслан балбан. Алтын досубуздун Кызылайдан алтын досубуздун Жети Бошкондон алтын досубуздун аргыма менен Баяман палван 10 000 салым кылды. Алтын аргымаң молодец. Кандай алдадылар? Шагылган деген атына шамал өтө берсин алтын. Кызматына береке болсун. Алтын досубуз аргымаң болсун. Сейдали Баяман наке жамааты менен Бишкектен атар ömrüңүздө uzun болсун ака. Şu иниңизге ынтымак жараларга бир дуа кылыңыз. Assalamu alaikum mehmanlar. Mына бүгүн улактын ынтымагылары болуп атат. Şu уюштуруп, айлык өкмөт болуп берген балдарга рахмат. Дайым үйлөрүндө көйлөр болсун. Ынтымактуулук жүзүнбөй дайым. Ынтымактуулуктан жиберели. Руслан. Дагы бир жолу şu бактакамды ээрчип şu көрүнгөн жактарга барып şu жакшы ийгиликтерге жетип калма şu алтын кырды бактыма берип кой да. Рахмат. Азамат Руслан наке агасын сыйлайт. Наке бакакабыз Русланды жети дуанга алып чыгып, Азияга алып барып, таанымал палван кылып, Надыр палвандын балдары, атактуу палвандар, ага инилер, сорун кут болсун. Ömrünüzler uzun olsun, bileğinizler güç ketmesin, atçalı жеңил болsun. Pravdadan Ruslan palvan, altın goldu negesi. Kotkordan Caniyaka'nın argımağına Ruslan palvan, altın kurga taşladı. Жолдошев Теңир машинага келип койсоң, Теңир. Сейдугум айыл өкмөтүнүн башчысы. Onun alasın. Gelinizler, palvan. Kim qayerdan? Karamattan. Karamattan Erkin Aka'ya salım kılda, şu Erkin Aka'nın sorunu bereyli andan keyinki sapke geldi palvanda aytaylı. Karamattan Erkin palvan. Azamat, sorun kutlu olsun, kuş gelipsin, tuğan. Muhammed Kambola Takan'ın 5000 so'm. Gel, ıntımak çoralarga bir dua. Assalamu alaikum. Şu büyük ulaşlardan Allah'ım kucaman ötmesin. Şu ötmeyen adamlar hem çoğun rahmat şu. Elden işte baltalayın da bir oyun öşet verin dedim. Allah böyle da tuşlara bak. Kucaman ötmesin. Oyun Allah tamam. Ben seni aldım. İstek Kızılkıya'da. Atlı. Üstek Cezdesi'nin Kızılkıya'dan argımak mene. Amanlar bir 3 minut tutturasın ana. Buna bize Seydugum aile hükümet başçısı. Adan gelmeke sözün dalı, salındarın koş. Tengin dostum aylandır abi. Tengin aylandır abi. Pencaka.
İşte yalanlar zaten tutup falan çok. Hazırkı salımdı etekten joğarıga maşina kalıp kelgen Çikalıtan Sancho Palvan ekinci salım kıldı. Sorun kut bolsun. Umetov Komoladagan'ın 5. tamı jana Nake Sovetskiyden uyuşulgan jamaаттын atынан 500 so'm. Kursant Aybek, Tagayaka, Ermek, Ulan. Gel sorun kut bolsun ukam. Assalomu alaykum, javob ishlab serdamiz yo'li. Yutib olmoq yaxshi o'tadi, yaxshi o'tsin. Kelgan mehmonlar yaxshi bo'linglar. Shu uyushtiruvchi top Urman aka, Durustam aka, Musa akalarga cho'q rahmat. Shu bozorning tomonlarida bosh ko'z bo'lib, yaxshi ishlarni uyushtirib ochadi. Jamoat qilganimiz tinch bo'ladi. Sancho Palvan erkek toru degan o'zining arg'umog'i bilan Azamat hazırkı salımda taşladı. Ataklı Palvan gelin Kenjaka. Gelinizden aksakallarga maşina kalıp kelgile ulaktı. Dağı bir iki aksakallar oldu çok da koyuna. Salım kılganlarga. Gelin ataklı Palvanlar bular. Bizim aksakallar 50 yaştan joğarıkı. Kenjaka'ga aşırağız. Gelgile ulaktı al kelgile. Kenjaka'ga gel taksir dostum. Şu ballar jardan bersin de gel. Ver aka lan gel. Kenjaka özüne bizde 5-5'ti Alaman ulaka bazar korgondan yaşlarda uyuşturup Davay jaka barganın aksakalыбыз. Kenjaka özüzdü. Aylan toğap keles. Karamattan Baktaga çakırda jenimiz atayıp çık. Karamattan Baktaga jenimiz çakırda geliniz. Gelin Kenjaka aylantıp maşinadan alıp kelesiz. Sorun geçke jedep taza şunday ulansın. Oylusa ılgıyga, jogoruga bir-birini sıylap şirin ulak kılıp ötközüp beriңиздер. Жақсы ниет кылып базар коргон жамаатынан общий топтоп мынакей бардыгын элдикин элге сай берип атабыз. Рустам ака мынакей уюштуруучу өтө чоң мынакей Кызылымкүргө бизди тосуп алып, даже 31-ди Дивижоктун бензинден бери уюштурган ушу акабыз. Рустам акабыз жап-жаш 18 жаштай болуп кызмат кылып атат. Аппаратты уюштурган дагы ушу акабыз. Рустам ака Kızılыnkür айыл өкмөтүнүн депутаты, Арсланбаб айыл өкмөтүнүн депутаты, Kızılыnkür айылынан айылдык советтин депутаты акабыз. Патриот агабыз, ушул агабыз биздин аксакалыбыз. Рустам ака аман болсун. Кайрым аба. Мени тууганды айтышыбыз керек, туугандар, жаштар, келген коноктор. Тогуз кайрык кылып жүрдүңүз ага, молодец. Молодец, Наке. Азамат, таштады улақты. Самдағыла палвандар, таштап машинаға келіп сорыныңарға басыңар. Жерге таза таштап берді. Самдағыла жігіттер. Рустам ака машинаға келіңіз. Uşu ынтымақ улақтың ең чоң ақсақалдарыбыздың бири Рустам акабыз. Kenjaka машинаға келіп қойың сіз дағы. Kenjaka ынтымақ жамаатына бір дуа қылыңыз ака. Assalamu alaikum. Jalpı kelgen jamoat kuch ketdiler barlar. Mede şu Mazarboğan rayonunun ынтымақ жамаатынын уюштуруучуларына, Rustam, şu kimde batыр жардам кылгандарга бардыгыңарга чоң рахмат. Ар дайым көтөп элдин кызматында жүрө бергиле бала чагаңар менен эл жериңер менен тиз болгула бардыгыңарга үй бүлө бакыт тыйжас болгула бардыгыңар. Бактылуу болгула.
Çıkın yaka çıkın. Söyle Mustafa aka. Assalamu alaykum, hurmatli Oğuz yaqindan kelgan mehmonlar. Muna bugun Qizilgul qasiyatli Qizilgul jergimizda yaxshi, nishon yaxshi, Iltimoq Bodirxon rayoni iltimoqlari o'tib ketadi, yaxshi keldi o'tib ketadi. Shu uyushtirgan Musa boshlagan bolalarga Alloh rozi bo'lsin. Doimo yaxshiliklar uyinde rol olsun, densolukta olsun. Qıltardın üstüne jauh, usul jerge kelgan aqsakallar uzun, ömürler uzun olsun. Örüşleri jayak olsun degендей. Daima yaxshiliklarning üstünde joluş yürüşte bizge Allah Taala daima nasip etsin. Rahmat. Musaka. Aksakallar kenjaklar jo'qtab qo'ydi. Mustafa aka, berken. Altın burada altı. Kenjakan jo'qtab qo'ydi. Musaka. Kenjaka kelin, no. Özünüzü salıptı kılıp kırgızdın. Jo'qtab qo'ydi, aksakalsız. Mikrofondan belgiler. Geliriz. Sorun tutmasın akıllıma. Ne açık nedir? Mustafa aka, berken. Bu Mustafa aka, gelin. Çok ulak kesilmeye toktaydı. Gelin. Abkel toktatörler merge, çirvey, ulaktı. Anan Mustafa aka o şerde Kızılgur'un özü nemesi. Şu ballardan ideya olup kaldı, deputatın, töragası. Anan şu Kızılgur'da şu alama ulaktın bir jakşı altın kuruş elde olsun. Ulak toktat bu şerde, boldu, malades. Boldu. Hey! Allah razı olsun. Allah razı olsun. Hoş geldiniz dostum. Tokta kalvarım kal. Koçoy palvan kaçıp aldık. Boldu. Maşinaga çıkarabız. Toktat koy. Manas balvan, malades. Maşinanın aldığını alıp geldi taşladı. Koçoy taşladı, Koçoy. Nokenden Koçoy balvan çıktı. Ya maçtan aldığına geldi, beyakaçta beyakap geldi çıta koydu başkanım. Lütfen öne kaç, şu taşsana. Mustafa aka, şunu uyumuzga koyup, resmenlik katarı. Kızılgur'da ulaklar bolğan ekeninde oşol Kızılgur'un deputatı Rustam Ağabey'la. Günden başlap çistoları koyulup kalat, şu ulanıp geçsin degen niyette özel. Anan salın koşkan ballarının bardığından Allah razı olsun. Rahmat, çoğun rahmat. Ömrünüz uzun olsun Rustam Aga. Ulaklı tınçırak çapkılaç tuğanlar. Sorun daha geçke tügöy tuğanları bardığımızlarga jetet. Ынтымақташып çabaylı. Gel Musaka. Musaka. Topla. Kimde olsa topla. Oldu. Maşinaga çıkar. Topla. O hazır tuttu. Gel. Karmak olma. Tamam ete tulu. Oldu. Ынтымақташайлы. Baştan söyleştik koy tuğanları. Aksakallar, yaşlar, balvanlar. Topla. Gel şöyle işte boşalt koysun abi. İçine ara cılağız. İşte boşalt kulaç. Evet işte boşalt kulaç. Evet. Manas alıp geldi, ondan keyin davet. Manas alıp geldi. Koça yapıp taşlardı, bunu alıp geldi. Göğüket, hazır alıp çekiyoruz. Topla lan. Ulak bana vergiler de. Karan. Bir ula başlayın. Çiğ keçe yanımda dönüldür. Açtı vardı. Buldur, açıldı koydu. Oldu ya Musa kaka vergiler, oldu. Çık. Toktaqlar. Yigitler, Musakaga aşıraylı. Hazır nerede sorunuzdu ver olaydı. Manas balvan. Gel Manas. Birinciden başlayla lan giyin olay. Assalamu alaikum. Bu cemaat Manas'ın sorun onun son. Ondan keyin biyaka taşlagan Koçoy palvan. Gel Koçoy palvan. Koçoy palvan ынтымақ жоролорго мына ынтымақ ташайлы туугандар келгендерди сыйлап алайын. Assalamu alaikum. Şu Madak Kurban'ın uyuşturma ынтымақ palvanları Oyunlar жақсы өтіп кетсін.
Жылдан мындан дагы жакшы өтсүн. Баарыңарга денсаулык болсун. Качай палван кел. Качай палван сорунун берели. Кәрім акабыз 5 бадамдан атақты палуаныбыз ақсақал 4000 сом, Насип Лор врачыбыздан 1000 сом. 5000 сом. Ташиев Түгөлдүн аты Нокенден Азамат мынаке аргымак менен Кочой палуан. Сорунун кут болсун, молодец. Киличкасы Татар деген аргымак менен Кочой палуан. Атақты Келдиш палван, баягы Келдиш палван, таза чапкан Келдиш палван, Азамат. Келдиш палван келди. Ассаламу алейкум. Allah razı olsun. Pazarın tuğanı şu buluşturulan Kıltımak cemaati kulağına tek aman etmesin. Ve de başlamamız. Amin. Allah'a emanet. İlyas akabızdı Katırankı'dan 5000 so'm Koçoy palvon Azamat argımagı. Ortoqdan altın degen bir tuğan tagasının atı menen Koçoy palvon bize ikinci salım buldu. Keldiş palvon, keldiş. Adaşıp kaldım bayağı. Keldiş palvon. Sorun kutlasına. Azamat bayağıдағы salım bulgan, hazırдағы salım bulurat. Kuş gelsinler palvonlar. Жақсы çalıp seni görüp kettiңiздер. Hıldı yaparıp taştaysın. Sorunu Katerek'ten Şunkar palvon. Kaşkaterek'ten Kızılkıya'dan, ha Kızılkıya'dan. Şunkar palvon, молодец. Dollar деген аргымак менен Şunkar palvon. Assalamu alaikum. Alçak, bundan gelen konuklar. Uşu pazar organ Allah'ta. Kıtımağlar üzülmez. Ardayım uşu, жақшылық болсында. Uşunda жиындарды. Көп еп жіберді. İlyas akabızı Katırankı'dan 5000 so'm. Молодец, palvon. Sorunun kutlu olsun. Nasıl olsun? Gelsin konak. Aka, meni жоқ дейсің ал? Uyuşturucu Musa akabız, Azamat Musa akabızı başından turup жаштарды ынтымақ жаруунун биримдигин ушунча деңгээлде өткөзүлгөнүнө чоң салым кошкон өзүбүздүн Муса акабызга жок деп коебуз ага салтын кылып. Жайтеректен келген сырга келип койчу машинага. Ермек палуан, İlyas, Süyüt бардыңардан şu ынтымағыңар olsun. Жылда өткөргөн улаңар улана берсин. Денсаулыкта улан, ишиңерге ийгилик, базар курган элинде тынччылык, ынтымакчылык болсун. Дайым жакшылыктарды кылайлы. Заманыбыз тынч болсун, мамлекетибиз тынч болсун. Мамлекетибизди башкаргандарга ham денсаулык үчүн болсун. Өмүрлөр Машинаға алып кел, палван, машинаға алып кел, машинаға. Машинаға алмаз ака, келin, sorun алып кел. Бұл кыргыздын эмес салттарды. Жок деп койгон жакшы болот. Кел, машинаға алып келесиң, жигит. Az тук сүрек, мага. Az тук. Кел, мына мейман ашырасың. Токто. Айда. Бишкектен келген досубуздан мына. Ашыр палван, ашыр. Tamay aşır ha. Arap palvan. Aylantı algılasın palvan. Azamatsınlar jigitler. Ken kol jaylabımızda ынтымақ улак улута жогорку деңгээлде болуп атат. Çolakterek'ten Marat palvan, Sagın ağabeyimizin Akman'dan 5000 so'm salımın Marat palvan, gel Marat. Ulaqten ağlar, televizyon YouTube kanal tartıyorlar, gel öne. Bir kala tilek suyla Marat palvan, gel. Amina, assalamu alaikum.
Muvat kırgın. Bunlar yaxşı toylor. Köp olsun. Daim şunday ынтымақ biriktirishlikte oynayıp gül çağırып жүрелі. Sorun kutlu olsun benim Azamat. Arhangel'den keldiş dostun atmeni Marat Palvan salın kıldı. Komissar argıma, komissar menen salın kıldı. Marat Palvan, Amadet, bileğinin küç ketmesin. Ben ol жерді boşatağız. Ulak tulan tövür bileceksizler. Mikrofon burası sizde mi? Aylanda on keles, hiç kim tiyis yok tuğanlar. Hadi canar, canar. Marcel Kızılay'da dostluğunun can akımını. Kaptırtır hayırlı gelsinler. Жоғалтыр, қамшы тауып алғандар алып келіп бергілер машинаға. Hazırkı sorun Süyüt Balvan. Azamat Polataka, Kukoyev, Severski 5.000 so'm. Adıl Akman deputattan 5.000 so'm. Gel Süyüt. Sorun kutlu olsun. Kütü attıra da çırkırap. Assalamu alaikum cemaat. Son vakıda Allah razı olsun. Barınıza gelip Tura Akba'dan art veriniz son ulak oldu. Rahmat size. O umat onu oşaval aldım da. Elime karap oşaval çıkarttılar. Altın değil. Süyüt özünün argımanı menen 10.000 salın kıldı. Azamat Tosul özünün atı menen Süyüt Balvan, Kızılın Gözden, Ataklı Balvan. Taşırmay yok. Onun küçüğünü koyup, bir ben olup, ne diye bir tanesi mal aşırdı, onun tanışlaşırdı diye sözler koyuyor. Hay, çok çapkılap oldu. Değil mi? Hurmatlı, Ülkü'den çok orada taşlarsın bu oldu, sorun değil. Sözüm karap duran. Açtı mı? Anlamaya gittim. Hıldıydan joğarı alıp alasın, maşinağa gelip sorun alasın. Sorun geç gecede buyursa buna bazar kolgun ıntımağı. Özümüzdün ağalardan, inilerden toptolgan akçanı eldikin elge ıntıma kulaka sayıp beririz. Uyuşturu cemaat bardığınızda. Толқын Palvan ortada kendine geç. Qaysi palvanlar var da ortada? Ake Ko'galmadan Nay palvan var ekan. Kuzgunkurdan bilan. Oy. Толқын Palvan көтер oynatmayın kesin. Boyutlu Palvan'ın balası Толқын Palvan. Dengiz Olat Толқын'ın küçük üzeri. Толқындай ol Kırgızdın jigitleri. Çok karmagan kolun menen batır boldup. Çoğatalar östürgön seni meni. Eyda alake. Arslan bab, julqum var qaldı. Birat beraktan ötüp oldu. Balkon düş, balkon. Amene, öyle ötüken azım. Sanca geldi. Ana sağa. Толқын Palvan sürünüp çekeye çıkıp kaldı. Ya Толқын Palvan'ın zamanı eklettiler diye. Bana Meksika dursa bana cüdetmeyin. Bana Meksika dursa.
Ana polvondara kayra толкун polvon kelip kalmam kaldı koy ya. Çapma kamçı menen. Niyakta biri ama öte karak çıkmaya tatlı adamım da için. Ana sakama diyek. Diyek çok diyek. Gel. Koy. Bak hemen tak kollarına gel. Akırı Nasibe'ge Tolku Palvan'a aşık etti. Tolku Palvan'a aşık etti akırı. Bıydı Palvan'ın malası Tolku'na aşık etti. Narcağın ne olur bilmek. Bırak Tolku aşık etti de hazırçı. Egerge zor kılıp aşık etti maç. Daşı görüyoruz aşık al gel. Ama katı oldu. Yo yatçı kılığı gene toktap gele ol kaldı. Bırak ama. Ne oşa kapar taşta perdi gene. Süyüt palman cetile çiğip etkende geledenci. Gel baba, bol resim. Kaç kollanı gene? Tamam, bunu alın mı? Topla, tamam, tutturma. Bol, kameranın turgula. Yerinize, topla turgula. Yigitler. Topla turgula, altına duran adamlar, yeri ortaya. Aylantıp hayra alıp geliyor, baba. Ne var lan, görürsün. Mesela. Ben Osman Ceylin'e ya.
Sal kaldı vay. Akalarımızda uyuşturup şu ынтымағымыз ешқашан үзілмесін aka. Ардайым şu ынтымақта şu жақсы тойлар беріп жүре берейін aka. Қойым енді ұлағыз жақсы өткесін. Oo, жақынырақ айтады. Бақыт балуан арғымақ. Акам, қандай өттадылар? Жақсы. Нұрбек Саяпкердің бешік жоннан Данчак деген аты менен. Бақыт балуан Көгалмадан Азамат наке екі жаққа шығып таза чапқан Бақыт балуан наке жеті дуан танып қалған бұл балуанды. Жолдошу Енис аканын дағы Құтмандың Ақсұлдалиев Құрманбек клуб акан 5.000 общий 10.000 салымды Бақыт балуан. Құт болсын а, ені ма? Нұрбек Саяпкердің аты менен Бақыт балуан. Атақты балуан, ушу балуан азаматы.
Kaçan bolsa şu ulakta taza çabat. Musakaga varabız, Musaka çeçet. Oğlanlar maşinaga gelmediler. Vaqt bo'lmag'aydi. Balottuk baza, kelip koysam maşinaga. Aka, bugungi Alaman Ulaqdagi eng kuchli polvonlardan biri Baqit polvon. Baqit polvon, hozirgi so'rin qanday oldu? O'ta qasira qusur dimib. At zo'r ekan. At kimniki? Молодец. Qanday gillerden qo'ldo'smen ashib Okeandan o'ta cho'ng salmi bor ekanda bu yerda. Молодец. Omating o'ysin polvon. Bundan da yaxshi cho'ng iyiliklar kutib sendan. Молодец azomat. Süt polvonda yetdi, süt polvon. İsraga gelin İsraga. İsraga gelin koyun İsraga. İtalıstan İsraga. Hayır İlyas aka özleşmişsin. Akkaga. Sorun kutlu olsun aka. Özümüzdün Aksakal ağalarımыздың biri. Ataqtı Alişer Palvan'ın bir tuğan ağası Mukakaz özü dağı taza çavat. Жоқтан қойын ұшы ақалары. Базар қорған намысын қорғап, екі жаққа шығып чауып жүреді. Таң бұлар. Исхақа, келдіңіз бі? Сұр қойын кеттім. Ұлақты алып кәгілі, палуандар. Ұлақты алып кәгілі. Ермаға, ұлақты айтып қойын, жетелеп қойыншы бері. Aydan Musaka qarshi turmagan. Aydan Musaka. Yo'q, ikkita chavoq qo'ying, ey. Sen takandan turdun ukam. Bo'ldi. Benim önesin gerek. Sürüp öleşip etmeyecek o şey. Güzel attı. Reske bu. Ya özünler basılan lan. Özüm varmaz yaman olasın ama. Erken çave. Bol havadasın lakin. Dostum bol bolsun. Hadi. Olma. Ben kalma olur mu? Kamera. Siz gelin. Vaka siz çok uğrağa gelsen nasıl? Nara qarab chiqsa, do'stim bilan chiqasan, beri qarab chiqmasa sizga chiqashim kerak. Ama çok gidimu da galaç. Hale dedim. Günde aşırı. Olmuyor. Bu atacağım onu. Of, kuvvet. Kulaktı bırak, kulağında bıraktın kulağın. Üstüne atış. Merak mesafe. Ben görmeye kaldım. Gel uyup kaldık o gel.
Haydi bulman değil. Gel Aycıgit havasıyla ıntımaqlarını jodoqlarga. Gelin Aycıgit'in sorununu neme qilamiz mutlaka. Atam geldi, atam size koysun var. Saqtarılab ketken jawon bolduq aka. Musakanlar ortadan ol musakanlar. Taraf oldu. Oldu. Geçki tuman vallahi. Maşallah. Kaç bol gel kaç bol bana. Aldı gel kızı sorun aldı. Aldı akıllı sorun. Oh, salın aka. Ya, dancak men girip ketdim aka. Anjay aka. Ölmeye kaldım. Aytmasa gel bir ketdi sana. Maksat size şirket değil mi ne? Akam olgan oturun. Haydi.
Görürseydi. Ruslan Palvan'a aşıp attırlar. Ruslan Palvan'a açtırınca yapma şiştir. Oldu. Молодец, Ruslan Palvan. Ayda yeme. Yapma şiştir yapma. Ruslan Palvan, pravda. Yapma şiştir adam. Balası Erlan. Ana bayağı önerde aşıp el jigilip kalganlar barlı go. Ha, şu bilösü. Ana Erlan barlı. Erlan. Erlan. Sınıfçı, başlığa gelip kavulaç sınıfçı. Açı öyle şartlar. Erlan, Allah razı olsun ha.
Dayım şunday toylar olsun, şu toğda, жайлоодо uyuşturup, şu gelip, şa oynayan palvanlarga rahmat. Eli jurtubuz tinch болуп, şunday ulaqlar көп болsun, ha? Toylar olsun. Ardayım tinchlik olsun Kırgızstan. Hoş gelipsiz ağa, hoş gelipsiz. Ayık palvan deyip, ağabız. Жақсы сый көріп кетіңіз, ака. Ömer Asqar, gelip koy maşinaga gel, maşinani alıp keteyli. Жалауаттан Ömer Asqar, gelip koy maşinaga. Жоқ, жоқ. Gel, maşinaga gayrı ber, palvan. Ulaq tutkan, gel alıp gel ulaqты. Ulaqты alıp gel, ulaqты alıp gel. Bardık özüne bizde sıylap koğulayım ayağında. Aman esen taraf olaylı. Gel gel. Gelin. Ya boldu boldu. Silerge şu ulak Akman aylı hükümetinden gitti torpak. Boldu. Jigitler. Savurgulaylı vardı boldu. Gel palvan, söylep koyam. Assalomu alaykum. Qizg'in joylasi. Akalarimiz ne deysiz aka? Shunday vaqtlar ko'p bo'lsin aka. Elimiz yurtimiz zamonimiz tinch bo'lsin. Qirg'iz elimizda shunday vaqtlar ko'p bo'lsin aka. Rahmatjon. Elimiz yurtimiz zamonimiz. Aka, bu yildan keyin Ahmad o'tkazab o'shanda Antimog'laqda. Yo'q, o'chirib. Barqida Baxtiyor palvan. Sağlığın kutlu olsun elim. Hoş gelipsizler. Aman sen jetip algılar, jamatыңар, jara joldaşlar menen. Sıy. Жақсы жетіп алыңlar. Elim, bileğinden güç ketmesin. Şunday palvan bolup jüre ber elim. Argımağının tübüne şamal ete versin. Atın müdürülbesin ikap. Azamat. Gel ulaq tap gelip. Eşmurat palvan, hoş gelipsin. Maladesna 5-5'tin çempiyonu. Жаш palvan, күчтүү palvannaki. Kırgızdın namusuna jaragan palvan. Aka, medeysiz. Şu niyet maksatını olaq bersinger maksatla жеткиле. Жантоңар үзүлбөсүн. Bunday toylar көп болсун. Жакшы ниетте maksat берсең жеткиле. Allah razı olsun ha, papa olmayız. Rahmat, konuklar, жақсы жетip alыңızlar. Eşmurat palvan, bileğinden güç ketmesin inim. Densolukta ol. Жақсы жетip alыңlar. Razı olup aşık kemine bizde Bazar Korgan jamoатын maqtab bargıla buyursa. Мынакей уюштуруучу топтун бир мүчөсү алдыбыздагы Акмандын Колот айылынын бир патриотунун депутаты дагы. Ака, улактын башынан бери аралашып, улакты жөнгө салып, мына ызчууларын караштырып жүрөсү. Анан азыр мына улакты ашырып берди да сизге. Ошол кандай эмеде болду ака? Ulaq эми birinciden Ularbek жақсы өтті. Арсалман Помун начальниги. Анан бул улaq биздин Акман айыл өкмөтүнө көчүрүп келдилер. Ошо Акман айыл өкмөтүнө бир торпок ыйгарылды. Ошондо Акман айыл өкмөт биргеликте өзүбүз куда калабыз. Ака, мыногу уюштурулган топто дагы силер бар билеңер? Барбыз. Мында дагы барсаңар, кийинки дагы куда каласа өткүзөсүңөр, а? Жок, кийинки өткүрбөйбүз. Бул өчүрүп келди өзү. Жылда ушундай бизде. Айыл өкмөтүбүз беребиз. Болду ака. Тогуз айыл өкмөт үчүн торпокту бизден бирден жылына беребиз. Кечеги жоролорду кийинки жылга өткөрүшөт аны өчүрүп. Болду. Бул кайсы ат ака? Бул ошо Арген деген колоттун Крамнат паркте Руслан Палван чабып аткан ат. Ака, кантиңиз? Жақсы, алтынбек. Hoş geldiniz aka. Улак, бүгүнкү улак боюнча бир сүйлөп бериң эми ака. Улақ эми куда калсын, колдон келишинче зор кылып өткөздүк. Palvanlar geldi iki jaktan sorunlarını alып, жок дейт, аксакалдарыбыз жок деп. Ошо жакшы өткөздүк деген ойлойбуз, эми калган эл тараза элсинчи дейт. Ооба. Ака, бирок зор өттү да улак, а? Жакшы, Алла разы болсун силерден ака. Уюштуруп, салым салган балдарга дагы Ularbek palvan geldi. жакшылыктар берсин, үйлөрүндө той болсун ар дайым. Начальниги болбойбу. Ынтымагыңыз берсин, ушундай тойлорду өткөзүп, жакшы мааракелер өткөзүп жүрөлү. Жакшы, рахмат ака, Алла разы болсун. Мына көптү көрсө болот дейт Алтынбек. Көпчүлүк иш сонун болуп атат. Күндүн сонун Сайта астыгы ака.
Ооба таза кара. Ооба. Алла таала берген экен ушул күндү. Ака, ушул кен кол жайлоосу боюнча айтып бербейсиз? Бул неден кен кол деп айтылып калган? Эми алтын биз жашпыз. Бул боюнча бул көлдүн тарыхын анча биле бербейбиз. Илгери көл болгон экен, а? Бир жылда бир 4-5 жолу келем бирок буяка. Эс алган, а? Рустам деген акам немеси бар, эсталары. Ошо эле 2 күндөн эс алып кетебиз. Бир жылда сезон маалда 3-4 жолу келем, адашпасам. Ооба. Элге рахмат. Сонун өттү. Жакшы, сонун жер экен бирок, ака. Сонун жер. Алла разы болсун. Майлы, уматыңызды берсин, ака. Силерге hem ден соолук. Рахмат. Ийгилик, а? Болоптур, ака. Гелересе сүрүлүп кайнап чыгып атат. Сайдын ичинде болуп атат дегенлер. Сайдын ичинде карса-курса болуп атат, амат. Келдік, бардыңырға ашырдық, қойып бердік. Geç karşıldın hadi. Gel al gel. Ugasın ardı bizde. Yo ben çürümeyin maçı var. Hey alkavayısın arbe. Hey okusan ara binersen hey. Boz atacaksın alkavayı. Musa Kekele'nin ortasından var. Cirde atmayın ki. Geri деген atmasa gerek şu Musa Kemal'in. Gelen ortasından. Haydi. Ağzından. Nuris Palvan'a aşık kaldı. Ne? Ekran tosmayı durma gel. Nuris Palvan. Nuris Palvan bir kayda. Biz Nasızdagı Oğan'dan Abdülkalık degen palvan. Abdülkadir aka. Aka bugün geç hareketli olduğumuzda bugün aşırdınız mı aşırmadınız mı? Bir açtı mı? Aldım boğdu. Olmadı mı? Yok. Ökül atamam niye çıkardık canakı? 5000 altın kurduk. Kiminle ökül atanız? Ruslan palvan'a. O şeyde çıkardık. Oo, ayırdı bro taşın tattığında ama yemeğin üstüne tur atlayayım. Balın üstüne çık oldu bile. Ova, videosu var kuda kalasa. Başka birden dostum. Yaxşı.
Болду мына игилик иштериң, Рахмат. Улак жакшы өттү. Зор өттүбү? Молодец. Нурис Полбан кызыл күрдөгү болгон улакты азыр бир ашырып алды. Кандай кылып ашырып алдың Нурислам? Ошол боюнча кыскача айтып. Жоктоп берди ака. Жоктоп берди, Молодец, сен дагы орду бар бала экенсиң. Кимдер менен келдиң? Канчадан болуп келдиңер? Эс алуулар кандай болуп атат? Эс алуулар жакшы ака. Мына бир акалар бар, ошолар сыйлап атат ака. Исмаил ака, мына Эленман болуп келдик. Нүркен ака. Жакшы. Мынакта сыйланып атабыз. Кыргызда жакты кечиме. Зор сыйлашты. Койсо. Жакшы, бүгүнкү улак кандай өттү? Ака өтө зор өттү. Өтө чоң деңгээлде өттү, Ооба. Аттарам өтө күчөйүп турам бизде. Молодец. Майли игилик. Майли ака. Мындан да чоң-чоң салымдарды күтөбүз.